Ke ga go tsemshana. Do you have his wife? Yay. Man, no. What happened? One time. Ke life ka Mokul. Motsetserepa, you can call in anytime. Kwa rabana. (16118). Call Mpotsa right now. My Motsetserepa haraba. Still waiting for the. Give me the call of what's right. What is it? Okay, fine. Okay, fine. 16118. Mpotsa, just call in. Call in right now. And Mr. You wanna get the comment? Call in Mpotsa now. 16118. Uwele Motsetserepa. Still waiting for the calls. Hello, welcome to Mpotsa. Still waiting for your calls. 16118. Still. Ka ke imitse batho kwana. Other line. So, Ke mosadi. La re nna bana. Ke matimela ya ntse di etsida. Ga se kuilang ehe. Take it there, right. Sweetheart. Marem baby. Kwena mang. Bua le Motsetserepa utlwa. I'm good. How about you? That's good. That's good. Ulet. Go itse nna o letsa o le kae? O batlang ko? Ehe. Nya me Mpotsa ya leboga go bo le ditse. O na le potso? O rata mang ha ile Mpotsa le Motsetserepa? Okay. Yeah, no, I'm grateful for the support and everything. Cara, vou casar. Hey, Sam, please. Ke bikira ke bona mo ya me. Okay. Thank you, Sam. Yes, Sam. Ndi pho ntse go tsana. Calling Mpotsa now. Have the sound now. That makes in the house, in the building. Really? Huh? Kwena. Kire. Okay, you can call in now if you want to know about the gig guide. I'll let you know about the gig guide, where to be, you know.
16118 ke sogofetse ngela re whatsapp bro work hard ke a leboga sweetheart wena mago diponka mago matsetse ke na life walo ke ntse ke emetse dikholo boswane. what gig guide okay the gig guide gore ka di 6 October there's a jam for branch ka di 6 October ba kwala venue legend concert ka di 27 September which is next week, and then kopong ka di 29 September na ke metsi di kholo hela ke bone di kholo 16118 e be ke araba still waiting for calls. Bang kopus. We wait. Era. Ra. Tapa c'était moshimane wa dipudi. What do we going? Ka di 6 October gona le jam for branch and then 27 September legend concert and then ka di 29 September ke we go kopong auta nya gona na ise go confirm di gig guide tsa di booking tsa Motsetserepa utla nya tla kwana o thagale manyane tla kwana o heditse o ska le bala go subscribe utlwa mizval simana dipudi simana o wa ditlhako ya di rifi still waiting for your calls everybody, still waiting for your calls. Hey, I'm breaking. Still waiting for your calls. 16118 calling now, and then Motsetserepa is gonna answer your calls. Still waiting for your calls. Call in right now. Still waiting for your calls. Please call in now before I sign out, before I sign in. Hurrah! Micah Meshach is watching. Why guy, what happened? Yeah, still waiting for your calls, please. Need to call both sides. Janet Ramakau. Who read that? Janet, hi, Shana. Hello, babe. How you doing? Calling right now, and then I'll answer your call. But I sound this time, Sound this sound. yeah. Sound this sound. Sound is sound. Kita kira kita ni mu Kira orang ish.
I'm gonna call in right now 16118, and then Motsetserepa is gonna answer your call. Still waiting for those calls, but Rati Tama. Kurata. Uno comment. Usakabe manje uno comment. Hey. Hey. Era. Ra go ka boitshepo letsa o se ka re mang kutlwa go na le boitshepo kono. The broadcast. Calling right now before I sign out. Yeah, calling right now, please. Raya Kurata and I told him. When I remember, ballet. Na ke le balletsa ba se ka ba commenta go ba go rata. Kurata. Swam, Mr. Wari Taga. Hey. Yeah, like. Ha yo kgona o letsa motho na bana. Ha yo kgona o letsa motho. Ka botsa cameraman. Ka botsa gore ha yo kgona o letsa motho. Ka kgona. Ito be tsa ke re fana. Ra? Ito be tsa ke re. Mpha 200 for. Kholele yone la khona go itla. Okay. Hey, saga nice guy. Wait, one kulungwita. One ke besin. Hi. On drop it. Fail to establish call. Hey. Bakana kwa bari kuluta swag. Hey. Yalla. Kelite mankin naman. Hello. Era. Kibana man. Va. Kaya kibana man. Era. Uko kai. Uba tanko. Bo share ke emetse di kholana ne ke letse ba batona
ntiletse mshana me re batha se tsetseleshana 16. Call me on 16118 now before I sign out. Because I might sign out anytime now. Still waiting for your calls. Mpe 200 for Okiba Spirisara. Nah, c'est bon. Hey, on m'a arrêté mon fait 200 can I wear speed? Arrêté mon fait 200 otherwise we wear speed. Yeah, c'est bon, c'est bon. Cameraman, big up Motsetserepa. Okay. Still waiting for your calls. Y'all are taking too long to call now. 16118. Call now. Calling now, please. 16118. Talk to Motsetserepa. You know what it is. Oh. Number. Hey. What are we? Bua mister. Can I get a little spirit now? What's that? What's that? What's that? Hata kilo na lele ta. Okay, thanks, man. Dumela Motsetserepa se na house ke na go re bileng ke bua le mang ko kae o batla eng wa o le ditse o batla go bua le Motsetserepa kana le mang? Guys, I suggest you let me know when you're doing your test so that we can get one. Ma? Dumela mosadi. Ke re dumela mosadi. Ke re dumela mosadi. Ai le teng mosadi. Re teng le letsa le ko kae wa dali. Ko kae? Ehe o ka pema area. O batla eng ko? Yain. Kwa na wa pavilion. Sana ne go ba jota na stopo a spotong highlights. Nya ta ke hita ka di shake tse tharo tse pedi pela utlwa. Ke ke tampa. Ke ke tampa wena wa dan. Ding tango ka. Nya ka di puso le boka di 29 agre. Agre. Di te nya kira ka bomo ke a itse. We go no ka di 27 September na le legend concert utlwa. Then ka di 29 day before we puso ke we go kopongwa utlwa. Mathati o ra ke skire show ya mekile one wa bona. No ka tla kire no a go tla. A kire ba difa. Ba fa di ticket. O batla ticket ya eng? Ya di 27 ta September. Unfortunately di hedi la uka. Ke ntse ba le cameraman. A go le cameraman o na tlhakanya. Di hedi la uka. No batla di 27 hela. Khona le di tsa kopong di teng. Ra di teng auka tsa kopong. O tlo go etsa leng? Ra 1. Re gona le 1 auka. O lo 1 auka. La o ka tla o tlile ka setlhopha re nela wena auka.
ka gore o leditse Motsetserepa no anytime later o tla ba letsa da botla go tla o ba botsa gore tlo go etsa leng ka yoko yes ba later ka have a great day o ska le bala di shake o tla le pavilion wana go batla re le mamedi na go sa later na ngwa le mamedi wa no share numbers se wa se ka yana ra na ki ba ma you can huh okay 5 more minutes and then I'm signing out because you guys are getting really Arama will actually advertise the handcraft African print clutch pot purse Akin hakaboom Mr. Ma will advertise the handcrafted African print clutch purse pouch designs by Masa Motokwan. hey Motokwana Maspil. Kata kona le di African print clutch purse pouch designs ko Masa Motokwana. Irra. By Masa Motokwana. Ko Mas Feel Fashions. Yeah, what's in the location later? Where exactly? Huh? Yeah, orange jagger. Kimo khagol. Kimo nga pele theka. Kimo tsara gale theka. go rata wa tlhami ke mo tsara ka letheka Na gona kho. Laptop e metsi mana ntse ke sara nara o blokile kote areng he o ngare ke mo blokile tlhabane o ngare era wa ngi ke na le time a ke rona ona time ke na le time o tla le mo toileteng ha o ka tswa mo teng go ka siama ka re o tla ke to mo toileteng ha o ka tsena nyana hantle ha ke go utlhera o mo officing yenya go botokana wa re mshana ra montibile ondile o go kae o go officing go block 9 self pro la tlina mshana nya ba go ready nya ha o bana ba go ready le mo lifeng ha o ikutwa wena nya o tla backward back forward ke ira ka boom ke tere c mo english mo nya mo Spanish English ke tse e mshana ra era una le meli era una le poto
nya go tla siam tla ke letse ba bangwe mo pheletse time shapa le ta ka utlwa o mong ke 79 yey are ke change 4 5 6 ra are ke tlhadile ke ma you really know how to are to ga ke bone ke nga di tlang ha to o tlhadile last haila wa ba re ga itse mase go hara ga teng alice ya ngina matring ke tsa ka kwa di tsone di atene ya ke ke yang ka mthara ke balele a sore ke letsa bo hello tla ke letso mongwe ke o batla go advertise a kran nya sweri cameraman wa kwata gate please visit my page at Masafil Fashions ke mo letse ke motho a mme ke tshwanetse go leta mara wa baba o ba jwa mme okay yeah o mongwe comment ile ka 71 o mongwe comment ile ka 71 hello miss Mas Filma Masa motokwane kwena miss motokwane o fana ka motokwane wa re miss motokwane German print ke matlalo a dintja makana okay no ha ba go redita go le mo life o advertise la motho a miss motokwane ba go app kana ba go letse mo 7410845 be ba bua le motokwane go botlhokwa gore ba bue le motokwane ka gore nna ke bua le motokwane no ba tla go check later ka shop later okay unfortunately I have to sign out ga ke bone ba commentang ke tshwanetse go tswa Motsetserepa TSHASA we are out don't forget to subscribe 16118 to Mpotsa we out ke reng ke tobetse finish cameraman o didimile cameraman guy finish start ne ba se ba tlilane wait tobetsa right yeah we are out just like that